Madam, Crocsa, my cynic borok, Bob Hyrok, Bong Lokum of Fine, Tamro, Bob Hajing Zalok, Noka, Haker, Tam Kero, Zasero Kanak. Borong ni je incident je samane abo thainai ni buma victim ni buma beleno pathetic je wetik he borong loge assault khaija kate abon ya golo o assault ni bagino je cause of death victim thimani aboni reason just o assault by no connected tai o incident man chung joton Simon June ma song kham aboni ya gol nishimino previously o incident ni sekang chara ekdom fit bo bini oro kuno amte medical kuno issue nugja gya fia a incident ni ya gol nishimi bini health nini tamnai asa serious level obong unko thangka derawi thangka jebo kaham ke phan himi malia abo bin buma bu phani kok shimiya gana gini tono joto borona amte hain sawo enke tabo jaga problem tamnu jahanke jefro FIR khaika afur bor just assault not tishimi khaimani because our time bor assault khaija ka ba injury ekdam marke ang kha grievous injury kha but our time death angliya ge death inga means na ba jani ni je log log ke chung bu khangka na chung log log thi thangnai amte henge simna murder ngo amte haya subsequently ke chung assault khaimani ya gola assault ni darate thimani ba murder no kalayo fia chung ta mun no kha ja assault ni o mani rok jotono abor register man men ya golo jefru iko beskang ni tring go thika bo victim a jorawo bor je samane mote police robo tongo thimani matter bor saimano still thimani yaklo death body no postmortem khaijalia getangai khlaijaglia police rok tamo amte hai anko mane bor no district khake je bor postmortem ni bagi death body no holia abo kaisa anko janai ko beleno chung police ro no je investigation no amte heke borok negligently khlaimani abono chung condemn khayo tai abona against chung deportation ro bodnai gabes kango jate culprit rok kaham ke aboni strict action na jothom boron against abon bagi bochung abo khlainai kaisa kaham advocate rok hire khlainai chung abo khainai chaitome Sab rok khaiman thaiga madam no khaijna chingtini o koro chini senior advocate ba phai tong phaiman cha phaikya tai chini mothani BBBWS ni president Dr. Bhaijanti Tripura tai Young Tripura Association ni oboro justice manani o justice man bisik tunu bono chung Bhaijanti no Bhaijanti pholono chung tambon tai ban boromni asnu ko orna ko bathaka tono belai hambai haino hai जों तिनि बेलेग खा खामजाक तक्सा पाराव जों साइमानो कायसा घटना आंगै थांका ओ घटनाव बरंनि न साजक Bhaijanti थैथांमोन यागुलो जों तिनि फाइसक पाइका जों साइमान आबो बनो एसल्ट खाइबानि परे न बो अमा हाके थैजाक बिभिन्न हस्पिटाल थाङै ट्रिटमेन्ट खालायनानै चेष्टा खाइका आबोनो यागुलो हानो बरंनि साजक Bhaijanti no नारक मानलिया जों खोनामानि बरंनि बुमा बुफानि खुबै जे Bhaijanti खरसा खुब पराव इन्ट्रेस्ट दंमानि बो कलेजाव परि दंमानि ओंगे बो पुलिस रक सुजांगानि हनै बो बुमानो सामानि दङ हायफानो बिनिया इमां लामाव न चगै थांका कारण बो एसल्ट बुतक खलायजामानि परे बिनि साकबलाय जायांगै बो पाइथागो जीबीओ लांमा चका जीबीओ नबलेना जीबीओ लांमा चका हनै जों खबर मानका ताबो जों ओ जगा फाइमानिके जे विशेषकै जों कने कथाम लयार फाइका आमना कारि तै चिनि सोशल एक्टिविस्ट बरबो फाइका फाइ जों नुखा जे ओ जगा थानाय जे घटना आंमानि आफ्रुनो FIR कायसा खलायजाका किन्तु FIR बेलाय नरम खैरजाक आमनो यागुलो मिया नि सालो चिनि बरं मनang MLA दारनजित देबबर्मा बो बाहायनो हाय एडिशनल कायसा हायनो एजाहार खलायफिका ओंगे अमनो फलो अप खलायै जों अ जगा विशेषकै तिनि फाइमानिकै बरं नुखुंगो बमा हायकै कम्पेनसेशन रक बा बमा हायकै चुबाचु रिमान ते जस्टिस नि बागै जों पाइथाक जरा बमा हायकै फाइट खलायमान अबनो बरक बाय सालायनानि बागै ते नायनानि बागै जों तिनि बं नुखुंगो मा फाइका आं मान खाव जगा FIR नि कपि रक
आं ताबुक कोर्टनि हयते जे नांगमानि कागज रक तिख्लायै 1 नम्बर हिंखाय जे बुथारजाकमानि अबनो जास्टिस मानानै बागै फाइट खालायनाय आबनि यागलो बरकनि जे साजक थै थांमानि खरसा डायनामिक बोरै चेराय अचराय जे गोबां इमां तंमानि बेनि इमां दबो फुलफिलिं लिया बमासंनि इमां दबो फुलफिलिं लिया आबनि बागै जे थैजानाय नुखुं बरकनि नुखुंनो कम्पेनसेशन बाहायके मान्थलि रिमान्ड असामुं रक तांनानै बागै जों याप्रे सेलायजाक खाख्लायो जों दाक्तिनो जत्त अफिसो जे नांगमानि अफिसो जों थाङै बरकनि बागै चुबाचु एबा कम्पेनसेशननि सामुंनो जों ताङै मानानै जतन हामबाय।